Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pimpinan lembaga-lembaga pendidikan Islam, utamaipun ajunan simulja sahibal fadilah Hadratal Mukarram Kiai Haji Muhammad Ismail Abdul Qadir selaku jajaran pengasuh pondok pesantren Mamba'il Ulum Bira Timur, ajunan epon simulja Hadratal Mukarram Sahibal Fadilah Kiai Haji Bustami Bazar matta'anallahu bituli hayatihi selaku pengasuh pondok pesantren Asy-Syafi'iyah, juganan majelis keluarga pengasuh pondok pesantren Asy-Syafi'iyah Kiai Haji Baihaqi Bustami, Kiai Al-Humaidi Bustami, terjugan sedaja para kiai silain sesateja nabtina mulja aki tur abtina na'zimi semulja Bapak Kepala Desa beserta sedaja aparatur epon, semulja sedaja alumni pondok pesantren Asy-Syafi'iyah, semulja pengurus pesantren, para asatidz, ustadzat, para wali santri, para santreh aktif bagus laki maupun bini sesatejenah ilmuna malar muka tati ilmu barokah. Alhamdulillah beten kaula sareng para ajunan imalam ari semangken menghadiri acara rutin tahunan Eki Kak Dinto peringatan Isra sareng Mi'raj epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haflatul ikhtibar. Dan haflatul ikhtibar malam hari semangken Kak Dito ternyata nuansanya agak beda, karena malam hari mangken ternyata beda wisuda tahfidz Al-Quran di pondok pesantren Asy-Syafi'iyah. Walaupun kita tontas 30 juz tapi ampun beda 15. Kak Dinto anugerah luar biasa penting kaula ajunan sekun kop cokop yasin. Kain tokor kita aleng leng-leng. Sekadang dan gula ban ajunan Kak Dinto para bapak. Mohon maaf kain to seorang naten gula berpanandik musibah semangken. Keluarga masuk rumah sakit, jadi HP nyon seorang siaga 1 takut omi pas tenorok gue ndik setong kapin ada pelengan gue enten tan nambah enten kok. Dan gula sarang para ajunan para bapak patot nyokoren nikmat Allah Kak Dito, mengingat pon apa di samping para penghafal Al-Quran Kak Dinto malam hari mangken niat nolongi tugas kaula ben ajunan. Bisa Kak Dinto
Hafal Quran gak dinto hokoma fardu kifayah. Tetijak saking sobuh si hafal tu sakapi pun. Mak pocuri tolongi. Jak saking kaden gula sarang para ajunan gak dinto para rabu pas sobung penghafal Quran gitu sobung bodoh patu sakapi. Dining ngafal lagi Quran gak dinto pacot malarat tamalara. Karena beda buna ulama tidak semua hati tidak semua hati diizinkan untuk memahami isi Al-Quran, sebagaimana tidak semua tangan bisa menyentuh Al-Quran. Ketika ditoreng luar biasa even di kaki wirak untuk kang pidato ngaten dulu dikatakan oleh napalan yat saayat keruah mon panika an pos panika tore dua aki terbisa atau lo jus bentar tulia lastari amin ban abana umminah jokoren kak dintogu laku bekal diwisuda oleh Allah teti se wisuda kak dinto beni potona minabi samangken se wisuda potona se paringi penghargaan potona se paringi riwat potona tapi ku laku si bekal yumumaki ban bekal wisuda ring sepona Allahu Akbar rek sepona imangkan didorong marah jong hafal jong marah baan mon bisa hafal sepeda setong ini kan cegung tangkung mobil setong seneka ya pola mi bisa barokana Al-Qur'an karena Quran gitu barokah kalimatnya kan itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun coba kalimat wa hadza bantining panika kitabun panika kitab Al-Qur'an anzalnahu senoronakin badan kaulahu kepada kitab mubarakun yang diberi berkah pacot le posain barokah fattabi'u atau ratibin gapi dak kitab wattaqu taqatibin gapi ka Allah la'allakum tuflihun supaya tibin gapi tadi orang si ontong amin mangkana kalimat min abi doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan anapa mata barik lana mun Ramadan mak pah ballighna Ramadan teti Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan apa nama mata ada bu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan mak pah ballighna Ramadan ulama gak dintu ada bu termasuk Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi polana Ramadan pajat kendang da barokah mak bisa barokah karena bulan gak dinto etoronin sesuatu yang penuh barokah apa yaitu Al-Qur'an tetipun pe nalpe ke Al-Qur'an panjenengan bekal barokah amin ya ingat segala guru mana rabu barokah guru ampon letal wen Qur'an ampon dede nala isi Al-Qur'an ampon sehingga beda debu minabi beda manusia setak toman bangusan Quran berarti sami sarang compok si penuh kalaban beng sabeng setak toman bersein sama sekali imang kene ki ruwet ning sing ngaji HP nah orang tak ngaji gimana si adan HP nah orang ampon tak adan kudu sing ngitek napa jika tidak ada inisiatif tak ada rencana pondok pesantren beda penghafal Al-Qur'an kadi malam hari semangken gak dito para rabu tak ada rencana kudu susah aku laku 20-30 si bekal tahun bekal dateng saya kok sama nikah nak foto pas tak tahu maca Quran salah entar ke kubur lembun pah mau ke aplikasi Quran pah pamonyi ya yasin bu pah sabai tas kuburna ana narao sallamare arao fa subhanalladzi bi yadihi makal malakutu kulli syai wa ilaihi turja'un mari sebani ke bah ngocak kok mau liya bu dadi mun selem kubur guru bah ngocak ne kok jak saking bisa mancing jong empak tempak wingkong Allahu Akbar
Bon banikan nih penghafal Al-Quran gak dintoh tak kira seding olah di dalam kuburan gua laku. Tak kira seding olah dalam kuburan. Jamin nih kawan. Mun gula yamba nih. Yamba. Ya. Kan jad bumi jad ajereng. Bumi ini gak ajereng. Keng pocur dan gulaban panjenengan tak mirang. Ibnu Adam tamshi ala dhahri wa masiruka ila badni. Hei nak boton Adam, baan jadi ajalan ning tas tang bukik. Berangkat ning tas tang bukik numpak mobil, engko elempet meloloh. Baan numpak sepeda motor, engko idak-idak ban ya toren, petobuk. Wa masiruka ila badni kengkenga iya ban bakal mulia ke dalam tang tabu. Ibnu Adam takulul alwan ala dhahri. Hei nak boton Adam, baan jadi yang akan deng sebarang tem semacam makanan si tombu itas tang bukik lobar ban turin lobar kepa lobar apa lobar ija bawa ban jadi ya keng senga ya wa saufa yakuluka dudu fi batni keng kenga iya baan jadi bekal ikakan olah ning dalam tang tabu ngitek Pak mak pocur tak ngiding mun pah ngiding haram dai menyaman rasa kanjeng Nabi apa-apa mak benyaan molarah katimbang mi semah katimbang apa ringki kasokan mak benyaan molarah karena beliau gak dintok ngulatin malaikat si sujud ben sekelan pada malaikat ben sekelan pada malaikat ben sekelan pada malaikat teti orang saborang para Arabu ben pada ondem keluar ke dalam ditolem apa para Arabu ngitek takwa azab ni ke manusia si pratu dek kajunan ipon Allah ngitek takwa beda adab bahabaan segi tada SMS dek selamat tak ngitek saka padahal pamekasan riberin pamekasan panikah ampon yo tiekin sarang Allah yo tiekin apa lengantang beda musibah ni genian yang tidak memakan korban lentuh 3,5 skala Richter. Batura panika baca angkoneng polan tak capak musibah sekali guru orang bah ngoca tak kira bedelet tu ke moni matura ke ada remah gunung amat kape malah pada gunung setak lem sapar di Bangkalan nong kikir kira kan let tu tak kau akan nong kikir gini Nabi Musa ni kan pernah mator ke Allah tapi sepamator kan apa Musa ajunan min Nabi motoron musibah kan dito ke bumi mak katon tak pati hadil mi dia kento senget-nenget kan ring juba kan tu orang si akor laku maksiat kak disa mak orang si bagus baik capok juga sarang ajun masuk akal gini masuk akal dibudin Allah wahdahu banjak jalanan dari jadi ya ni keperpan badai beban kak abungkan banjak jalanan dari jadi ya nang pasti batas saren ban Allah saren Pak Allah makon bilis kekek Musa kekek udah rombongan bilis pak kekek eka dinton jujur ring lagi kek ngecit salah ngecit ipate kapi sarang Nabi Musa terus Allah wah meriksanya meja ke Musa kekek bilis seperti ini dimambilis sudah empate benapti berbibiki sekeke mai pate kapi dumakir pikir nah depan pedaras benaptin kapi anda iya engkau deh iya dumakir mikir nak masih bagus ke masih coba mon batoro na musibah lempalobar kapi jadi kak jawab na Gusti Kanjeng Nabi inalikan periksanin sarang Ummu Salamah inalikan beda dawu idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammakumullahu bi'iqabin min indihi faqalat Ummu Salamah ama fihim nasun salihun qala bala qalat kaifa yusna'u bihim qala yusibuhum ma asaban nas bila la padang maksiat jiria la tada deng andeng la tada dusta sama sekali tentang umat maka bi Allah bekali perata dari musibah Ummu Salamah rajin abah matur ka Kanjeng Nabi sobung ring bagus engki bada katipun apa ring bagus bakton gak dinto ya mun ring coba icapok ring bagus capok iya
sini kening benih tak adil lu mikir nah pada ras kabeh mangkan gue minta tolong dek ka dantretan sedajah termasuk ka abah pribadi gereng bani sakoni alakonin maksiat kan isren tren pesantren bani kata komi pahlobar nih kanto bani ka kepulauan jejak nyaman pulau berarti tekian tasik bentar aja pas kerong tasik dan juga tasik lawat dari ngambang magi kulun yang gemet jalan lah yang terbat selamat tinggi lagi yang insyaallah nih kaki banyak tren pesantren ini malar muka terki barokah amin apa boleh pada penghafal Al-Quran nah kayak apa masang katan gula manajunan lah ini ke pertanyaan nih kan anak apa katan gula manajunan ini ke masang kasih mau Al-Quran anak apa padahal mau dikir-pikir kalimat kak dinto minabi daga guste kanjeng nabi anzalnahu unzila ilaika anzala otaban nazzalna anzalna Quran gento minabi ka guste kanjeng nabi matoron patoron unzila ilaik dzalikal kitabu la raiba fi jadi alkitab kan unzila ilaik walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik tetimun ka nabi unzila patoron tapi minabi ka orang tamperu benih patoron dharma iwarisaki benih patoron diwariskan summa awratsnal kitaba alladzina astafaina min ibadina maka kemudian aku wariskan kitab Quran itu kepada hamba-hamba pilihanku pasirah yang berunding teti umat Nabi Muhammad nih kan alladzina astafaina min ibadina umat-umat pilihanku pasirah umat Nabi Muhammad tapi pun umat Nabi Muhammad beni unzila beni anzala beni nazzala tapi aurasna mewariskan napa warisan nih kan narema tak usah lakoh niku warisan sangkol sefu kerbu kan tak usah lakoh ke tak mulai jeblek sini ke kan tak usah lakoh niku nyaman warisan kiun kare narema dari atas Nabi Muhammad setoron Al-Quran abu berak ning berak pernah sekalian bararabu Nabi Muhammad kain tolak teba paste laku jawab nah pada wahyu sekali kejo iko cai banorek lecek Muhammad ya pacet yuji bararabu polan Nabi Muhammad teba paste orang ni kena oleh teba paste laku du malam tadi sebelum bagus pun apa insyaallah jawan magawat laku du malam si jazem kain to gun Allah mun manusia jazem lopot jala bolane lagi lopot mun manusia lopot ombak boh napa ke jak guna tepak ya kayak ketepaan ndak bisa kita ndak bisa nah dan gula sarang para ajunan para Arabu tidak ada perjuangannya pengorbanannya pun tidak ada kun le kari maleh talo bolo jus hargana muda korle maleh HP le SN program le bada Quran genggu leban panjenengan ternyata selaku umat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kain to beda telok bagi inna nalekan turuni Quran tong faminhum zalimun li nafsi Quran na toron baca Quran apa jang keng pas STMJ salat terus maksiat jalan terus salat terus tapi maksiat jalan terus STMJ benih susu telur madu jahe mon guru taring masaker guru bagian akrono awan rengke laki nih kak iya gue balik tawar jaja lagi aneh wah ngocah umur senapa ya nom mon kata sekolah sebita kelema jong keng mon kebaban peto belas siah tak bisa juga nah tak berjaja sekali nikah aja pon kedokteran nikah oleh ti jepon kedokteran nih reng laki nikah gagak tak gagak urusan dalam nikah pada benik nih 20 tahun 30 tahun
Pak polo tahun 50 tahun sebidak nih mau nomor 20 tahun pada ban santri Asyafi'iyah jading seding salah lempo jaga hari ya jaro kerok mari pak hari mau mantap ya gua ya aman lembian mantap hari telobono mancing mon mancing ah keng lengan tang tepes nih kah Pak Polo kebi hoki bi gula nih Pak Polo telo Pak Polo empang nih kah darma ngandang mireng mon kah ada ya mobilu iku aku lagi STMJ usaha bentuk STMJ mon seket ondung lagi ada ya sebidak ya bakal dari ya salah ke ni lelot ya mun betong bolo usaha tambahin nah para rabu sebetan gula mun jagi mangan jawat menggawat pangonya mondanan beto belas kagak jadi ke teori ke dokteran di kau tak bisa tak bisa tak pati normal ke aku tak pati normal bangga nak kapi ni ka fana kapi wani ka para rabu tak ada silakan bon lanjut ni nah manusia kak binto itu orang di Quran asolat mana solat tak mireng je Isra Mi'raj kak binto hari ulang tahun solat mireng yang tapi ternyata manusia tetap jalan terus ibadah apa sebenarnya ya apa yang solat salah tidak apa yang puasa salah tidak yang dalam mah salah aku tak apa beres. Di dalam hadis sahih Gusti Kanjeng Nabi ada bu salat ni kaje puan pada ban ane ka aing si ajalan bade ni ngaden dalam panjenengan berning para Arab pas Kanjeng Nabi ada bu mun mandi sampai 5 kali bagi badan kotorna kan sini kan mun mandi sampai 5 kali bagi badan kotorna jawabnya sini kan toleh jawab mandi 5 kali sejelas bersih tapi itu okor nering mandi bener imun mandi nada bener ya masuk ke main jaga pak kok tak sabun kok dokor tak bersih kita habis mangkana sholat panika kalimatnya benigun sholat dalam Al-Quran tapi apa aqamah yuqimu wa aqamus shalah wa yuqimunas shalah wa aqimis shalah apa aqama yuqimu di dalam kamus di dalam tafsir aqama gak dinto ai atamma nyampurna akin teti magi abajang pas sampurna bade kadang bajang dak remet engki acura ge nganiat apa ti aniat wa contoh dak ieu contoh reke bajang nih nang tenang wa Allah tanah ngawat asat tak pati asat saja ke dair Allah si banding si agaya bada kadung mapokok para Arabu tolo sampai was wa Allah tapi tak bisa kita punten kuliban panjenengan ajar carana sholat menikah rukun apa sepak terus kemudian kuliban panjenengan tata kramana angkui beni okoran asa-asa mun okoran asa-asa bangari berin si asai macam Pancasila ruang macam ya lal waton hubbul watan minal iman jasa macam ya lal waton orang mangucap karena sage bo mun aja jasa sage seni katore sambian minabi mios ke masjid ajum atta mun urusan asa lagi ani tak usah gui sarong ge kui bidayaan kan dinare bucul tatotop ikanton tatotop pas agak lambian ongga sambian ke masjid asa ge keng orang mangucap kening belidim kira benar kira betul
Pada orang ngocah genjaran bagus, genjaran gak dinto kening kiri makin kembuk si mati dalam kuburan. Congok gulu ke, maki genjaran congok gulu apa saya kiri maki ya? Pantas na bantang. Contoh pasambian buat magawat. Lem-malam perpaan mari tedung ban binin bah toron bah ngocak. Mari jeng-jeng wa. Bah ngocak sini kan. Iya Allah, sih. Genjaran segi buru yaturaki kembuk. Enten polan nih kepada senderangaki depak nih kan. Gula tak aja depak lah depak. Pantas tak pantas. Iki dah bentar. Ya tak pantas deh. Tu jaring genjaran kan jadi kere mah. Arab pemata ngelebat tobai. Loh, tata kerama ni angkui loh pak, angkui. Kalimat di dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kala zina, benih kalam pikir kalimat zina, zina ni hiasan. Are kan aksesori. Ni aksesori, hiasan. Seret. Di samping jad sunnah, ni aksesori, hiasan. Taring bahagian mapatot. Si asal bak cuba ro bak genteng sekonde. Ya, gak. Kalau zina, jadi si mapatot. Jadi mina binga ada Allah, pondut si mapatot. Jadi bini ukuran asa. Loh, ni kekalan kita kering lamba. Ring lamba wani nganggu tata kerama luar biasa. Gusti Kanjeng Nabi ada diri saking takut cangkolang. Kak dinto mina bining Fathul Bari ijelasakin siapa nih cara nalengkin. Nika, berarti. Senika, bener tak oning pokon boleh macam ngani kan. Aneh nih. Nah. Pokang sekanan panika tak pernah lagi ke pokang sekacer. Nika ada sini. Nika dalam pogel lu gula. Tak bisa kan. Mun koros bisa. Mun gula tak bisa. Lah, Gusti Kanjeng Nabi kan itu ibareksanin. Kain to paling gina sehera Kanjeng Nabi. Cara nalengki ngak wani kayak ngati cara napa sehera. Kanjeng Nabi ajawab, ari apa tojun kabula. Engkau tako kok, polan kok ajanci paling seneng kok terus dia kabula. Teti Nabi kayak kabula. Mangkana Kanjeng Nabi menghindari duduk itika. Apa itika? Senden. Tako anyo macerakan. Lah ini kata tojun cerakan nih. Hah. Pada beresan, ya. Cerakan nih. Anoro, cerakan nih, cerakan. Lah, Kanjeng Nabi cek takon sesenika. Anapa? Terong ngabula. Masya Allah. Ya, dari kak dito, sholat ngereng pasepa. Pak, cara nak dito, mangkan munduk. Sebab beda pondok pesantren Asy-Syafi'iyah kak dito di samping Al-Quran, ngereng gue lebih banyak dengan belajar bagaimana sholat sesuai. Mun masalah khilafiyah gue tak matur nama. Contoh, nikah karena khilafiyahnya mana? Nih. Hilafiyah, udah tak matur kan? Mau urusan panikah, nikah beda dalil kepi. Allahu Akbar. Baba nadadah di atas nabucil, Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Baba nabucil, nikah pengikut Abu Hanifah sebagian. Allahu Akbar. Irsal Imam Malik. Bada se Ibnu Huzaimah sekuni tapi nikah. Bada se nikah je pon. Allahu Akbar. Nikah kan? Ateh, peroros. Bade sesi nikah, mangkenan tinggal, mangkenan. Bade setong hadis. Gharib jadi setong, keng sohe. Senikah. Allahu Akbar. Di atas nada. Nikah Ibnu Taimiyah, Albani. Setahun le ni senikah. Allahu Akbar. Njak ungku kau tak kerja gitu. Wow. Bunyi ahok. Apa ada bagah ahok kemudian. Ba, apa ni hari debun Kanjeng Nabi teh. Ahok sampean. Dikasih tahu le. Eka amma panika katerangna panjenengan minabi terong oni katerangna selengkap berdasarkan hadis. Kaito beda kitabnya mana kaifa nusalli. Karang na basera Kiai Haji Ihya Ulumuddin kaito santre sepona Sayyid Muhammad bade malang. Kaito beda buku na makin. Kaifa nusalli. Meleon engge.
Ya mau tak ajar para Rabu, cit mengecit sampean. Aliran apa ya? Ya bukan sebenarnya bahkan laknya laki gini, udah masalah menurunin apa. Tapi abah TV tak pernah salah, ini kan lopotnya mana. Karena semakin banyak baca, semakin banyak belajar, insya Allah malarat sebek laknya lagi ya orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu ada solat dua bener. Nah, kalau ben barokah solat sesaya kan. Toh para Rabu kau leben ajunan geni sekuni. Tonton sarang Allah. Kangkui pun apa? Kangkui lebur ala kau bagus ngejauhin larangan epon Allah. Insya Allah. Waminhum muqtasid. Pada umat Nabi Muhammad si muqtasid. Muqtasid ni sedeng nih. Jak saking abajang guru seni kajang. Abajang wajib pemenolok. Sunnah tak lakonin, muktasid, haram tak lakonin, keng makro ikhlas, gula nih kan gula, arwah ada ya ada makro, keng gula kita ambu dah, padahal nih main nanti kata deh, sedot, pakai luar, sedot, kemudian nih pikir jadi ongguan, tegi, sedot, pakai luar, benar ya bazaki. Padahal jangan yang membaca Quran ngabi berbaju sih. Allah manggan Nabi Imam Syafi'i ni ka pompong pondok pesantren Syafi'iyah. Imam Syafi'i ni ka Nabi bahasaan sehari semalam hatam dua kali. Tetipun esena bahasaan tolo pondok berarti hatam segitu kali. Patut magi masuk anak ke surga ke. Babuan di demah. Dujak sare maghrib guru ngabi telo jus pak jus yang bini jus Quran jus marjan ABC alpukat STMJ bini jus Quran pak jus alpukat apa mun ngapa lagi Quran nya santri ngagenda guru tak bisa tan pon lagadung neku ingat si 15 guru torona lenjak lah langku saongka titinang nana kila lep keleban le jus lep keleban benar le telo jus bulan di PP ikadisa PP matua era yang mereka minabi lahir putran guru sambil ren masahari na putran guru jan sambil ngabi 5 jus kan hafal ngabi 5 jus nyaman mau hafal ke gengku tiba nyanyi hanya nyirang sebarang tak temu apa tak temu jodoh. Oh ini kan Quran nih pas ben huruf sapolo wangabi udah pakoncoran ya Allah. Mangkan potran sambian mun nyari raji hafal Quran. Lulusan kantor. Nih. Ya kenganan papal lagi ya tak dus. Selaki aku na benda. Aku na benda buat bagawan ro dekian. Mereka terus lanjutkan toreh pondok pesantren kantor terbiasa para Rabu sampai mewisuda penghafal Quran bentawon terus begitu amin doakin nih berak nih pak berak Quran nih kan nih pocuri peturun kada ka manusia nih kan bering ka manusia law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Coba bayangkan, andaikan Quran itu aku turunkan ke gunung, turun ke gunung, bedi ke manusia. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Maka bakal ngaba segunung jadi neng ancol karena takut ke Allah. Jak saking turun ke gunung. Abah, iki dingring tamberu, ya dah apa ke? Iki dingring belumpungan, dah apa? Paling mun beda orang mau Quran, bah nyaman suara bah ngocang, anan sapor mana wah. Beni esin nah ada barang. Ada. Allah. Mangan mun orang pas tepak orang mau Quran pada kadang-kadang para Rabu sendiri saking hebat sampai molar nih, sampai molar. Mangan lembah Kanjeng Nabi kadin toh. Adik sahabat Asmana Abdullah ibni Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud gak dientoh seiman dat sarang Gusti Kanjeng Nabi mun ajar bacaan Quran empat pasera empat sahabat paseraan tong Abdullah bin Mas'ud
Dua, Salim maula Abi Hudzaifah. Telok, Ubay bin Ka'ab. Empat, Mu'ad bin Jabal. Kento, empat. Disebut dah boleh, rahmat Allah alaihi toron. Kan mau nyebut asman ringkus bagus, rahmat Allah toron. Iki? Tong, Abdullah bin Mas'ud. Dua, Salim maula Abi Hudzaifah. Telok, Ubay bin Ka'ab. Empat, Mu'ad bin Jabal. Kak dinto seiman dat mun ajar bacaan Quran kering kamparnya. Dari saking senengnya kebacaan Quran Abdullah bin Mas'ud, Gusti Kanjeng Nabi pernah makon dak ke beliau. Mara kok bacain Quran, mara ban baca Quran ning ada nengko. Todus Abdullah bin Mas'ud, katipun apa abtin si maca Quran ning ajunan-ajunan. Jaring ajunan saya turuni Quran, todus abtina. Enjak mara bacai Quran. Pas maos surah An-Nisa ning ajuna Gusti Kanjeng Nabi, ban Kanjeng Nabi luar biasa khusyuk mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud panika betese gini. Ini pernah iba konongga ke atas kajuan sahabat benika kasokan kapi ponani gini aduh kan gini betes Kanjeng Nabi wahda bu betes Ibnu Mas'ud jadi mah gini ajri bereen ban gunung Uhud. Allah mangkana mun kun badan nika tak ningan tak ningan buah kita kok pakai jadi ya bahan sejarah daripada tanya temu aja tak kok bah pedemangan ban kapas amaler pak toko pada mangan ban pakapas pararu nika butuh ban nika nah gaulan apa mator apa Abdullah bin Mas'ud polan malam hari mangken tahfidz Al-Qur'an. Nah ireng kaula ban panjenengan bismillah iki bismillah mulai mangken malar muka terjadi umat Nabi Muhammad yang betul-betul peduli kepada Al-Qur'an lagi Al-Qur'an ngereng kulaku bulan Ramadan pesenang maus Qur'an ning pesenang sambil ku takut boleh maus Quran ni maus kalau boleh juz talo juz sehari tahu na apa puntan ya bola mi boleh sehatam sehari bola usai saya keng malarat pah ngocah tak laku boleh ke ini nyari bekto bagi warpana laku ke ruang mon berapa selemen lew tak pati banyak lebih maus sampai gak nih barok ulah jadi tak boleh kiai Banyuwangi nika guru langkeran ni kejat nangkung panangkung eki dari memak panangkung orang pas tak betul ejab ke guru langker padahal gini ke paling muljeng khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu guru langker paling bagus andre orang si ajar Quran ban si ngajari Quran guru langker paling bagus orang guru ke ngabak pas tak tahu ejab habis tak habis sih setahun sekali ya Pak Beras sekat ruang, sekat petra beres kelebun nah ya gelur dibudin mana ramu tak pada ejab padahal guru paling bagus jadi Banyuwangi wani kang orang guru ngaji nih kan kau jak menangku beda orang ngajak arao todus bolan lemak gae ya aja ke nogangin polan mak gae jadi lah tadi orang ngajak sekali dibudi lah tak mau lakoh pah naman gedeng nika ceritanya tanten gula tak baik kebet pah naman gedeng lepas taman ni sedin gula taman ni kabeh pon taman ni gedeng keng lakon dek lain pah maus Quran teluare hatam kilakon guna jaga gedeng apa yang terjadi gedeng ninta tangken ni kada apa dia abu gedi kala abu molon itanya aki bione engki mage keduna panjenengan mai abu molon majek subura ibu pu napa ge kok ngocah ibu pu Quran ni mai Quran ya benih ba Quran ni tamen benih dan ni ke saya kocak barokah mangkana panjenengan jabur lebur ke nominal jabur lebur ke bitungan bese bitungan bese ni kada gunana banyak orang adik bese 100 juta 200 juta 300 juta tapi ternyata ada online apa tak buat tak barokah ra'al wanika ada kacang gula ngakan kacang ra'al ngabi sebolo gula ngabi sebolo sambian mator apa ajunan sampai ada kacang sabolo iya kenyang
Pasambian adanya ke gula. Musleh, eki. Embian kenyang ada kacang habis sebolo. Gula ngocak, enten. Dah, ya. Mak bisa. Cara al sampai gula lapar. Padahal pada sebolo na, mak bisa. Cara pada kebi kacang sebolo. Ternyata usut punya usut, teliti punya teliti. Kajang ara al bani ke persetong, ausok peto. Di gula osok apa? Ya merasan gadunara al ki. Teti makai sejuta mun meras ke. Nah ini lain pada benda iya rumah. Boleh kamu bangunan di kambian. Alhamdulillah ni lancar. Senapa benda dah? Ni kegula benda awal gula di besening sejuta pak teti kata nikah. Ngabi berapa mungkin? 1,5 miliar. Le jadi jak sejuta teti 1,5 miliar. Angan neng. Gula wan sampean dong kato. Lu minta pesira aja menul. Sampai berdoa sini ke guru makin. Ya Rabbana ya Kudus sahil lana bil fulus. Kertas merah yang halus-halus bibarokatil Habib Ahmad bin Thalib Al-Attas. Pas tanda ke bahasa biru pamin teramir. Apa? Mun bahasa merah dan magawan ba lopot jadi ke misalnya kan bahasa gini usaha bentagia anak apa nih bahasa gini ika buto bila mun beda sombangan lagi nyari bahasa raja aku nyari bahasa gini kena untan iya kok beda berumain entar ke jompon sambian sambian pak ngocak semua orang lah de orengah kudu anak apa mereka beda de orengah tak nemu bahasa gini mangkene lagi haflatul imtihan iki Pak ini kan oleh nabak rembak betul oleh bang sombang leres keng biasan mau imtihan ni sombang nama sombang na wali murid ni berdepak namaan setong nyombang obang bagus dua nyombang tenaga pola tak keduan obang bagus telok nyombang bentang nyoro mana mayu nyombang mayu geng senyoro tak nyombang sandanya aki minta nyombang bukan kak makun nyoro mana engkau ada motivator siap amu motivator kan tukang sotok mulai saya sotok lemang kadu bagi nyoro mana dia ya bagus kena nyaman pak ngompakin geng si nomor 4 ni kejak gula gua kit kenapa nyompeng manglo lepas manglo malolo do innalillahi wa inna ilaihi rajiun lepas manglo wah negur malolo lepas ngeritik ya ngeritik ni bagi saya oning ya gini punten ngeritik ni kata ada bandan nah badan bidatuan ya salah boleh dekian pakun ngocah dari rumah bidatu tak nyaman je ya tak sepak je dak remai kok orang tak sepak je dak remah tak cocok je ya mun gun mang no kita apa tahu otyong ke sekejap we seguta ojang ara haram ojang ngitek gule ke kuruan le malem sebut kasus guru takko gule kenik keseba keluar ayat mun sana itemu ke mata ngitek kudu jak sambian bah ngabas ke gule kapi lo jon ngitek gule orang dadi lebur mangluhan oleh ya mun nyongo sepak bola maju penteran ben pemain wah bu sana nendang dah masuk wang ngocak je bahi paloros deh iya ot tiba bilu anda ya make siapa tahu manggunde lagi jangan tahu jangan main ngara do kalakun na bah noro amain gianeng kita nendang lalabu kada mangkana jak lebur mangluan orek ingat ni katore dua aki putrana dua akin
Makin ni kak, duh narilah benar John. Makin ni punya orang murid ni kelip tersalib ni. Benya Japan ke bu obun na. Tore mentah berjajah, lebur ke mano. Aduh mano, an madondo. Tapi nak foto nanti iya Japan, ayo. SPP teh iya Japan. Lebur ke sape, namonondo. Keng SPP teh belajar, sehingga nih kagengai. Apa boleh mangkin lebut salbut ke, haram salbut. Ingat sampang riberin, taring matodus. Dujak murid matiin. Guru naro. Napa kau? Aduh, polan tahu silat kan. Amu mata iyo tol kemaling, boy. Aku guru nih cekel. Aduh, dari lawan naro John. Ring tua, nasi ngajarin silat. Aduh, pai coba. Abu jak lapor dah. Ajo rae kiai ring wajan usaha segeng sebdi andi rijat. Kemon keraan udah tak ku beter kan. Layan ni kan. Kiai wani ka para rabu sela sala ita alaban beni king takok ke aku ya. Ada rumah langan lah. Awak kiai ni punya doa pet ke pepet ro ke. Eki, dia rumah doa pet ke pepet. Nabi Muhammad di perang Badar Kubra, doan sini kan. Lebur doan. Ya Allah, Nabi kalah perang semangken tak geri berdering nyempe ajunan. Sieh, taring nempo aki jadi. Gara-gara doa gini ke wararabu pahi patoron bala tentara malaikat. Ubuh, ijak malaikat orang benar yang pas ko pesaki gini. Kan, kiai ini punya doa pet ke pepet teruam po. Kan jalan-jalan. Tagaway ko, ya Allah, ipasraki ka ajunan ni ko lober ba. Aba lober jangan bola. Jadi pompong kita nuan no guru cara sara. Nabi sallallahu Muhammad. Si terakhir ni tingkat terakhir. Kenapa? Wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Tingkat terakhir adalah umat Nabi Muhammad yang saling berlomba-lomba ke kebagusan kelaban etina Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itu adalah anugerah Allah yang besar. Puh, joring lah ruga buru nih. Korle beda apa ngada? Beda sombongan nih ada. Beda salat nih ada. Beda keparlona guru nih ada. Beda keparlona pesantren nih ada. Beda keparlona masjid nih ada. Pokon beda kebagusan nih ada. Nih yang ada lagi ya gua laku ke surga amin ya mohon bawa jaring guna benda amin enggak guna nih kor lebih pengajian malar muka ibadah bergia termasuk surga seorang kanjeng Nabi amin siap gua laku pada Rabu tanya akibat malaikat damar ya masuk surga apa bencana amin ngalto salah bola. Orang masuk surga sareng kanjeng Nabi ini kita gampang mah. Tore, bada sahabat lamba asmana Ka'ab al-Aslami. Pernah kelem ning setong dalem ning setong tempat sareng kanjeng Nabi. Sedayane ilatinin sareng sahabat Ka'ab al-Aslami. Sampai kain wuduun isi dia akid. Karena perotangan kanjeng Nabi wah medebu ka Ka'ab. Salni minta awan kau marah minta apa Ka'ab al-Aslami bahdabu as'aluka murafaqataka fil jannah abdina teru apolo ngaban ajunan iswarga madabu kanjeng Nabi awa ghaira dzalik polami bada selain mak bocor beni musleh mun musleh taring sabarang anu doaki kanjeng Nabi otang terbona waki kan banyak aja anu ya je berhubung Ka'ab al-Aslami bahadabu qala huwa dzak punten cukup ka dintoh abdi tak minta lain apa kata kanjeng Nabi beni kanjeng Nabi bahadabu iya bana polong ban ku surga tidak ternyata kanjeng Nabi kieu beri isyarat qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud sambian mundur apolong awan gule surga gu laku tolongin gi sambian pabenya asujud asolat pabejeng teti make ngoja mundur apolong kanjeng Nabi amin syarat nikah teti bah ini ala nafsika bikasrotis sujud
Ya pola mi adoro ke Ki Asrori ke dinding mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah sengarang kitab Al-Muntakhabat fi Rabitatil Qalbiyah Wasilatir Ruhiyah beda tolo juz tolo jilid. Beliau ada bu ning dalam setong makalah beliau mun baan perpaan sengkah si ala kuah salat bebojeng pak pas ancengekin pas salat pa tobuh pak insyaallah jadi sesang keburu laban sekali pak laban salat dan apa ke ya salat sunat kor la kenceng sampean jumlah ada punya kan salat sunat tahajud bae sangku beda rakaat lagi du salam du salam du rakaat salam du rakaat salam magi selera berasa buda masalah ada lah masalah untuk salat duha kan kita pada jumlah nah iki ban salat-salat selain kita pada salat tahajud awalnya salat sunat mutlak berembak kali boy kor la kenceng panjenengan. Nah kanjeng Nabi gak dito para Rabu mi Nabi urusan salat bandingkan sampai ke Bilal bin Rabah gak dito sampai ijabin arihna bis salah beri kabar pabunga gule kalau bersolat adan senika titi kanjeng Nabi mi Nabi depak benda bultona adan bunga na talibot para Rabu beni kada baaban mun adan aduh pangoca para aduh ladon boleh aduh la duhur aduh la asar keng mare na adan yanto seriwasaane deh bede sing ngocak tidak ada yang mengerti perasaanku kecuali adan sia adan ning apa acara salat duhur ning bunga pun ala bara asar salat asar bunga pun ala bara maghrib puncak kebungaan maghrib deuleu lepai saya doa lepai deras oh bu la kanyang magi adan bara Rabu la teh jauh lepai deras cengi pada manggen noro istilah perkotaan sih rap marap wah takjil anu atul luakin tuli apu katal betal keng tal betal lah kolak sabereng salah beni tal betal jadi apu kaum kuat salamare be anu kolak sabereng bang ngoca mayu mun apa jeung maghrib jo ajang maghrib berjemaah pada bejang mari bang ngoca mayu mun apu kaju kelar apa tal betal lo ya salat tarawih ya basalang bakronang kronang e ko sen kronang lebunya gelusen sang kawarabu kanda bade berat tumun bade imam je abid tawrat tuja mon santa bener pak ngoca imam favorit salah lagi ngocawon bagian dan ngodatan ke masjid tabat lagi tabat lagi kolan tabat jad dari favorit jad kolan lebah mare bola tabat kini tabat lah iya kok oke wah ya apa jang tarawih 2 rakaat jadi pak mare nik kening si yang buah kiku laku ke swarga mon beni keng potran sambian si mendukung tahfidz Quran apa dukung tahfidz Quran pola me deti simpanan ning akhiratku laku amin abu mangken la benyaan si marosak ketimbang sama tapak apa kita butan apa engki dunia terbalik Pak makin Pak sesuai benjudul sinetron dunia terbalik sini ke pohon engki dunia terbalik tole mentah saja tole lamba nikah anak napa jan ring tua mangken ring tua napa jan anak kita punten kok meliaki sepeda Pak dimma kok jong joko tandi meliakin oh muntai penting aki kok ben apa nih penting aki ya pada sih kok cai jompo kok termati ya Pak kok muntai meliaki sepeda motor pada mah kok tertin coba kada kok hari kan berarti tertin ki di odi gini depan bah ngeridit ijo lang ngeridit nih ban bulan lising nelpon Pak mohon maaf Pak sudah jatuh tempo kolon letaki mulo demi zera nak foto nak foto ni urun nih gara-gara nak foto ni si asal tak di telok sifat coba bandi telok sifat coba tong jan cerai
dua jen takoan, telo jen putu. Mian dina foto gulin dina foto kapi senik jen dina foto. Si asal lembek jen cerai. Harapa? Mun bini urusan anak foto wah cerai. Coba nang ke aki karnaval, haram keluar kepi pesen. Satu ton. Saya tanya aki, ngabi berempat jadi bu kanan benpuk, ngabi 3 juta. Apu, ma 3 juta bu. Abah kebungan anak tani borok 3 juta le. Wah. Ki banguca, SPB sesabodor mah tak wajar benpuk. Arukan din ustad tele gua. Jadi mun ustad dapat teh apa? Gini undan. Nah, tak iya kok. Si asal tak takoan bah takoan. Saleh di anak bah tako. Gini kah? Tako penting aki biaran bambeli aki sepeda motor. Tako. Si asal tak butuh, bah butuh gara-gara anak. Tore mun tak saja. Mangken ning anak bang Ocang. Untuk Syafi'iyah. Paham buah. Pasabiar gua. Lemah jong ma ambu jong go tareng todus jong go senyabi sekaki bustami jong. Pokona ambuah. Yelan ambuah. Butuh bah. Salamator kaki bis bamator kiai. Abtin nyoneti anak. Bah malam buah. Kurang mereksa kiai. Wah tolong butuh abtin ai. Gara-gara sira, gara-gara anak butuh. Mangkat jen fitnah anak butuh. Nabi Muhammad berpan kilengkian moroke Madinah sen. Bah komboy 2 lebat. Bah tepe. Bah kanjeng Nabi bah hambu. Salambu, bae sabak ning rebana. Bah kanjeng Nabi ada bu. Sadaqallah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nerasongku dabun Allah. Artah anak jirongku fitnah. Ariya kok mana morok tangkom poi labu kok sambu. Kok? Tetip baaba ni kema mikir na boto kema mikir bini. Bini re antik Pak, jalereng bini. Eki asyakhsul wahid alladhi ya'murul mar'ata bisumti fatuti'uhu huwal musawwir. Sebisa menang-nang orang bini menikah, menang-nang sebab tak boleh. Kun tukang foto, mun bini tukang foto tak bisa menang-nang orang bini. Kira mutan. Lagi napa angkoin ning. Nang le, jon nyerangap. Keng coba tukang foto, pemiringan miring. Jangan neng. Dadi mun tero menang nang areng bini, tukang foto. Taat mung tukang foto, jet burlebur na foto. Mangkene kan zaman kamuflase. Zaman ponipo. Reng lake, bi reng bini egeding. Jak mun reng lake, tak kira terima mun tak soki. Ketepo wan lagian. Nyari motor mapan parkir foto bah. Padahal bini motor tibir baik sabak ke foto profil ya sane sabak ke foto profil jangan reng bini salah genteng di mobil padahal mobil orang ngaro parkir reng bini makin jangan lagian tai kabin namun tak retin jangan reng bini makin mian ngangkui kamera 360 si asal belubuk repah kone jadi san laba kan bah nyongok paratin apa saleyan tarik bah potongan adu ada pangoca ada maka dari iya ibu ni kerja mana kuliban sambian bah pakati buan apa jaman anak foto laku 30 40 tahun sebekal deteng innalillahi wa inna ilaihi rajiun pangoca tak mungkin jangan tak mungkin lambak barang tak mungkin makin jadi mungkin lambak ni mun orang abentabi ketibi akhlak bi ketibi kila mun makin baras laras iki mari bon pembahasan boleh pada saya patoroah terakhir ke panjenengan makin lakol setengah 12 istiwa sani apa bu ibu saya budi lakean binian makin nikah zaman apon akhir niki akhir jadi kulaban panjenengan nikah liwalin Allah la sedah Bangkalan malam Rabu saya riwarin sedah Ki Haji Khalilur Rahman bin Nyai Hajjah Ramlah binti
Kiai Haji Imran bin Kiai Haji Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Berarti pio rali lur ni pion Kiai Khalil Bangkalan. Gesetam pon. Kulaban panjenengan kotungi tek nih, kotungi tek. Kiai sebada tergi lanceng omor, tergi paring nasihat. Ban malar muka panjenengan gak dinto bi Allah Taala terjadi manusia sebisa paratu ke Allah. Karena terus terang nih, gunung ni kepada dua. Bumi ni kan pada ban ayunan. Ini kah? Sini ke bumi ni kah? Pada ban jalan jin. Sini kah? Benar ini. Jepon teori ilmu alam mihada ni kabarara. Bukan hamparan menolong, tapi aku li sini kepada ban ayunan. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Mihada apa ni enggak? Ingat ni enggak? Aku li sini. Ayunan. Wal jibala autada, gunung igabai pakona. Jadi pas tak pati keset. Ni kebai bumi ni kesemangken saya tak keset ni kak. Ki aguli ni kak. Ki aguli ban sampean tahu ning tak. Makanya jangan ilmu alam ni kocak gerakan litosfer. Aguli ni kak. Loh, gunung ni kepada dua pak. Setong gunung yang kasat mata, gunung gua. Nomor dua gunung ni orang-orang seperti Allah. Tetapi aku ni kepada dua. Gunung gak sebiasa guru sepadang gua. Ben orang-orang seperti Allah. Nah, dua ni ngantang tak pada benda pun. Gunung sepadang lebihnya jual tembuka. Ayo. Kita montan. Tanah longsor di mana-mana. Jadi oke pun. Lekan tangi jual tembuka. Mekah semangken coba ajunan mios ke Mekah. Gunung kujuran pun. Berarti perumahan. Madinah terutama para rata pun. Perjalanan dari Madinah ke bandara di sekitar kanan kiri ni kampung perumahan. Aku jur gunung ampun. Dan ini kan pas taklin dua. Lah orang-orang seperti juga Allah. Bukan mulai ampun gantong setong itu bu ibu tak ada ampun. Lah tining beabaan saya tak pertu John santak saya laku maksiat. Lah John santak saya laku maksiat. Mangkana pocur ki badah keben singakan. Pocur ki badah nak kini senyosok. Cek saking ah dia pun ning hadis kusui. Tak ada nak bejik senyosor. Tak ada sapi benembi si amba si perpan iwan roh. Bingkok lipa kujur dari musibah kapir. Dicermet de berharap. Tore ngantang istighfar buleban panjenengan. Istighfar. Ku gangku ning, ku gangku. Ya mun berpandai ya rolla. Coba kalau istighfar boleh senika. Ku gangku. Mau istighfar. Polami keberadaan bercelap tadi lagi. Polami keberadaan bercelap. Mau solawat ke kanjeng Nabi pawanya ku gangku. Ya sebenarnya apa ke? Ya tidak banyak anda je banyakan. Ngireng jatuh le nampon. Gula ke? Tak pati libur dan mun ke istighfar pun ke solawat. Macam apa ya? Gula la ilaha illallah tak ambu. Ngiya tu re. Gula benih la ilaha illallah ke? Napa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya tu re. Gula benih kini ke? Gula macam tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya tu re. Kini pilihan. Ya tu re. Sepenting pada kelakuan bagus. Jadi beksekan bumi ni. Beksekan. Kini serih tapotran segini-gini. Melihat tahu kan nyaman odi. Bukan ini letobuk. Orang sebarang kilo korang. Syukur ada sekali. Muntak kalau berdederap ada alhamdulillah mak nyemah. Salah berdederap huru alhamdulillah. Teti muntak derap sekali. Da alhamdulillah sekali. Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kak ditoh pesan dan gula. Sekali itu berharapu daripada manfaatah, daripada barokahna, doakin Asy-Syafi'iyah panika tersajan barokah, tersajan maju. Kiai seperti dalam kak dito menarmu ke dari paring dalan cengomor sehat. Topotona ibu stomi kak dito tertetiring jemul jaga kebi. Bantre santren tertetiring mul jaga kebi. Tre santren ki Syafi'uddin tertetiring mul jaga kebi. Terteti orang bunga tunya bunga ning akhirat. Amin. Sekak dinto pamator. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.